Mubangani munene wa kiama kia DCP Kenya Mithika Linturi naumirite na kumenere thirikari bunene ni uthukangi bura bwethire bukioneka kaita ka maandamano na muno kaunti-ini ya Meru kiwa thirikari ne banganite buboya mantu ya na kinya bomo batongere Meru bura mujumbe wa bure mugambire ndikirine baisi supermarket kaitho no mwankanende no bakiriri Linturi aduwa thirikari nonke kiri mwankathe yetheti ya Kenya batikume mantu ya kuendelea kimenerie bonene mantura nende yethere karika kaunti na Meru mno ithie bo biashara chianto Anthony Kathenya aina ripoti. Mubangani munene wa kiama kia DCP Mithika Linturi liu ni ameneretie abunge bamwe ba kaunti ya Meru ilo mubunge wa Bore Mugambire Ndikiri amwe na mubunge wa Imenti North Raimu Daud amwe na kamanda wa polisi kaunti ya Meru Ambrose Olo ni kugwatanira kubangani wekina kaunti ya Meru kiri maandamano masabasaba na nyumani kuumile kwelekele kiara atongore ba kiama kia DCP kaunti ni ya Meru. Thirikari ya William Ruto neyo ibangite mantu ya kuthukia biashara ciantu bonde na muno kinyara ya karire ndene Meru. Kulingana na Linturi mubunge Mugambire Ndikiri ni gwikira kirithia mibango ile yalio ya kuyanduka mu kaunti ya Meru mubunge Raimu Daud akigwika gigoro akigweta tongore ba DCP tabangani bawe kina kiri maandamano mama masabasaba kaunti ya Meru. Shetani ashitwe babangite inagweza kujukia kutonya supermarket ni chetu. Na mimi ninasema hii nikiwa ninajua na nina hakika hiyo imefanywa na watu ya DCP, chama ya DCP. Linturi liwa kila yaniki gitumi atongera babatete ni DCI kuandikithia ripoti ya kileba kumenya. Kou ria mwambi kana Lindikiri auha mantu ya kuiyo kwa supermarket. Na buri guthathai andikite statement kuona ni bura aije na ne atakare kiroria kya thaiana buromba gwa gukaya na gukaya so kioria kiune bweri uchokwa ne ataraimu aweta akaua antu wa polytechnic na nkabone na sikuru ile inge siri around Meru town na Kemu nebo batumika kiri ke demonstration ti na obwo ntuko emwe kuma hwe kuo County Commander Ambrose Olo Omeru akarita barua tariki kenda ikieleza mauntu ya yakarikite ikiwa itukubanga kureta thina kana utumire aritwa ba tobu bwaki kulingana na Linturi barweno na ile andikitwe ni kamanda wa polisi Ambrose Olo ikielekagirwa nene ba polisi kire sub county John Dicha county ya Meru na kwithirwe kile idia tetongore ba DCP ni bakubanga na weki na kiri maandamano masabasaba matariki muwanja nikiona nile kiganukia mibango ile kilitwe ni thirikari kwelekelia weki na ibubu bwa maandamano masabasaba kiatongelia baki ya makia DCP. Linturi kiuga county commander wa polisi county ya Meru Ambrose Olo na kamanda bangi ba polisi county inge kaunti ya Embu, kaunti ya Kajiado, kaunti ya Makueni, kaunti ya Machakos na kaunti inge banenkereto watho bakugwetania tongore baki ya makia DCP tabangane banene baweki na ikiri maandamano masabasaba baraba kwirwa nibo bari lindite ikosi no kuona barweneu ni Mithika Linturi ni maoka maore kwina antu bange bakuribo tukutumira and it's very unfortunate nonto it is not true. Karo has already recorded a statement as an aspirant wa Imenti North. Anowanda membi Raimu alizo emotional. No ntoho atona membi resistance rengi as big. Yera kuona nende yao. Kuma onto yayo onde okeyo yategera na dimensions chionde. Polisi na yumbe bonde na ntura bonde bari aligned kana bari tangwe na William Ruto ibo ene maandamano ya ibo ene kuthukia mantu ya na ndikyo onto Raimu gukwira DCP kia makendete amani ikia makirespectite utayi wanto na kou utumba ni careless of you kuwa DCP ne bangite mauntu ya yao. Linturi na ule ala linatongore bangi baki ya makia DCP leo bogite bateki rokeri na ule no shahidi bao kubanga ni weki na kiri maandamano mama sabasaba abanga ni ushahidi bobo na bedha ni rekoti ni utie muturi above the law na ibo ya no usaindi tuchunguswe na sheria yate its own course lakini mantu akuthukanĩria marieto nambi tutitikiria mauntu yau na polisi nayo yate science
kimantu ya no nturi mu kwenda wigira antu ntakae itirio lakini ntwitikiria bwa succeed eta uye na ripoti unenkanire ni thingatwe na tutema kanyumo kanda kuwa no ntu kwetha thirikari oni nitikite a partisan position itako matao much evidence that you may have prepare the charge sheets arakisha twende kotini yeah we are better place going there na kundiro na issues pandraro authority antu bari ukombone we shall not continue living in fear. Our eyes are on the ball. No, our position is that come 2022 Sakayo Nankaratia 2027 Sakayo Nankaratia tukaethia no lazima pakana. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya.